Yo namire pok makiolngo numakanga mayolngo radio news. Yo dualanja numalango COVID-19 news update date the 8th of the 11th 2021. Dualanja mitri important numalango dawo pok makuyolngo wala numaygura nina dawin area ngura ka Catherine. Catherine ja lorkun wala yolngo wala undi wala test positive dia ko ni COVID-19 radio dia la mingara ka ngora Northern Territory marmanja diramo ka wangay miyal wala yango wanga yaungo ka lakrama ngoni miyal ngoni marchi lele Northern Territory lele being ngoro Queensland ngoro ka duala kapman wala maringi ngoni duala miyal tumarama uni really COVID-19 ja uni ngai marchi bala Melbourne le before ngai lilnya kolungere down linya dia ngomial tu yaka mangi kuma kalaka magap mango uni ngai marchi bala bisiringo Melbourne pala bingu ngai nirungir na lilnya kolungere down linya bala ngai marchi nai korali mramana uni ngai kurang uni really gama COVID-19 nanukala rumbalyo dengunja lakra me agora ngelemro bichana kam ngelemro deng wala careful ja ka ngelemro ka maltun ngurikiana rules ko uni naltanyon ko numalango lakra ma yaun go ka nguni bili rules yukuraro ngura till Tuesday midnight mak wala bar irbai win ko ngelemro bal kalkoro Michael Ganao ngai bal lakarango tomorrow bal nata ngai bal dualango ni room lockout ka lockdown dualanya bilingai Michael Kanayo lakaranga la gatra ngoni bolo yutta wanga malain yako exposure sites ngoni ngai diango miak to visiting bilanya mere ngoni ngai Redicton yokora diango rere yung ni COVID-19 do. Diango miyak to marching ay visiting Nunuma 7 Melbourne Cup tayo. Bilinya mirinyan ni tangang military marchi balay visiting wala Nunuma 7. Ka diang wala gapan to yokora testing bookmark na yol na wala na nguni wala marchi ka visiting Nunuma 7 ka bilinya mirinyan at same time wala ko check map kanya uni milk na kamal marama wala ba na uni marang uni COVID-19 sickness Michael Ganayo yaun gula krama kamaringi kuma wanga malay uni dia milk to visiting uni ngai gura gama dualay COVID-19 sickness nanokala rumbalyo dualanya malay wanga yako exposure sites. Dualan jamele bichana gura lakara magam ngonin yul ngoyo birkat miro ni visiting dualay exposure sites pakbana ni marango ngoni riri COVID-19. Gatrenya wala lakara ngala 6 biapul wanga malain Korunara wala nguni malay jura li exposure site list li. At wala niyang arayro lakramana nguni exposure sites. Botro jira kanga kamanymak kunga ngula ni marchi dipalay kabisiring tuwalay wanga diango walayo. Kadwala na malay nguni ngunja kam ya kunya exposure sites ja arayro lakramana numalango. Nunuma 7, 2nd of November. Humpty Du Hotel, Una Humpty Du, 2nd of November. Wharf 1, Darwin Waterfront, 3rd of November. Lime Cafe outside area Una Darwin Waterfront, 4th of November. City Car Wash in Daly Street, Darwin, 4th of November. United Service Station on the Smith Street in Darwin, 4th of November. Coffee Club, Darwin Waterfront, 4th of November. Cotton On, Kashirinangra, 3rd of November. Harvest Press Juice in Darwin, 3rd of November.
Coles, Mitchell Street, Darwin, 1st of November. Shenanigans, Darwin, 31st October. Tappa, Darwin, 31st October. Mendel Beach Casino, Darwin, 29th October. Equinix Fishing Charter, Waluyo Sunday, 31st of October. Jetty Restaurant, Una Darwin City, Saturday, 30th of October. Snapper Rocks, Una Darwin City, Saturday, 30th of October. Monsoons Nightclub, Darwin, Friday, 29th of October. Equinix Fishing Charter, Sunday, 31st of October. Nunama United Roadhouse, Monday, 1st of November. Catherine Woolworths, Monday, 1st of November. Catherine Club, Monday, 1st of November. Puma Catherine Truck Stop, Tuesday, Wednesday, Thursday, 2nd, 3rd, 4th of November. Lawless Pergola in Darwin, Sunday, 31st of October. Kmart Hub in Catherine, Wednesday, 3rd of November. Metro Hotel, Douala Esplanade, Saturday, Sunday, 30th, Purple, 31st of October. Unini ngula marchi di palam wangal merchi ngole, uningara marchi na lakrangala, ngula nata, birka miri ngula waluyo. Military important numairo ring em up. Tipala number legam 1-800-490-484 bulungara lakrama 1-800-490-484 or marche tipala kam coronavirus.nt.gov.au kamar maranga nalchaniro ka webnya duala kam uniniro ngula ririctun ka da kay ngama duala malany symptoms duala marmarin niro o gormer iro marmarin o gormer ire ngalpar yun military dal kolkoro ngula duat mamanguni ngalpar jawar yukura ngir nong yukura ngalion o ngir miririne bayang ni gura da kay ngama wangit ni gura o ngata ni gura luka ka bayang nangula ngata nyang ni nawi da kay ngama o wirpinja yakanan ni gura jaltiri ngata luka naranguni yako loss of appetite gorme iri marchini o military marmarin ni gura uninya ni gura ririktuna marchi aga maranga duale COVID test waricha yaka yana marchia junama clinicalnya ring him up tuala number kam ngatilinja 1-800-490-484 bulungare lakrama 1-800-490-484 tualanya number birka mrio walango ninumay gura nina duala wanga ngaraka ngura Northern Territory Darwin ngura o Anamland o Wanaka unijal nirumarama dualay test ka marangitiri nani ready ko ngata madualay COVID-19 o bayngo pulungarero namba nguni lakrama 1-800-490-484 pulungarero lakrama 1-800-490-484 yaon ko ngana purun malang lakrama balakore wican nguni rules dia ko ngaraka dawan go kagatren go ka dualanya malang rules yuro ngura yana yagura gatra ka Darwin till bual iro tomorrow na midnight makwala bal iro by win kong wala bal iro tualan rules malan dia ko wanga kam Darwin Palmerston ka rural area Wagat Shire Cox Peninsula Litchfield ka wipu malan wanga galki Darwin ngura yul ngwala uni gura nina
mar dawin ngura nguna bala rip ngura makar ngura malain ka dawin rural area tualanja wala dengonja wala igurandina lockout ngura lockout ja tuala mar wiripo yako different yako nja lockdown ngunja aduala ngai ngunil ngunja kam lockout ja yako meaning ja ngai gura bican kam ngunini gura nina duala mar wala gura lakara ma Greater Darwin o Darwin rural area kani gura ngeta ma o maramani ka ni marama nguni COVID-19 vaccines ninjero ngamakoro marchi dawatun pengur nukalawanga ngro ka marchi ni yoro wanamalawanga le tualay dawin yoro tuala nungul ngunja niro niran mas all the time nguni nijal niro marchi ka ninna ka ngataluka restaurant kura o pub kura o ngula niro jaltiri niro marchi shopping li kere o wala nguni le shop chama mere wala o blichmando walay nunairu ngangton nani marama nguni COVID-19 vaccine o rupinyo wala rutarkan nunabichan kam bilini marama nguni vaccinated ni bichan rupinyo wala ro daurkan nuna niro milkoma walango proof nguni marama nguni marma needles vaccine marain pilanya bichan certificate o jora pingro clinic ngro nguni ngula duala yako Greater Darwin ka Darwin rural area ka maramani wangany COVID-19 vaccine o baingo COVID-19 vaccine ninja yuro nina wanga ngura yakad markia dawartura nguninja mele ninja nguni lockdown ngurana kayana niru dawartunya bingro nukalay wanga nguro dia kono kamro kam 5 reasons ko adwala man reasons ja ni yuro bingro marchi o dawartu nukalay wanga ngurja adwala malanya number 1 ja nir marchi bala clinically o wajpili o marchi niro ka mara ma COVID test o nir mara manguni jacket na vaccination na yako. Number 2 ja nir marchi dwartun no kalawanga ngro ka marchi niro ka mara ma unini jal nir mara manguni ngatta important malany pelanya bican ngatta ka merikin. Number 3 ja niro dwartu no kalay wanga ngro ka marchi jamalli uninje yako essential unye military important ka repunya bilinya bican dokta nirbuna ka nama dokta na honest na. Number 4 ja niro dwartun outside no kalay wanga ngro 1 hour yana mar niro exercise unalena nukala wanga ngura front yard ngura unile biliniro ninenya ngura galke wanga nukala yakana niro dartun janga markinja outside nukala gate ngura 5 kilometers being nukala wanga ngura yakana niro dartun unini jalya niro marama wanga nya yol nguna being nukala wanga ngura palanyamar markina. Number 5 ja niro dartun bengun nukala wanga ngro uninja dia kuna reason ngumak niru marchi ajaka nungu guru tomireo uni gura wiriktun o jal kunga niru marchi ka dawartun nukala wanga ngro uniniro kuna nungai wanga ja dawartun ja bengun wanga ngro nukala niran mranga face mask uniniro marchi ja tuala mlain gamro uningara lakara ngalaya 5 reasons ko yana nir marchinja abican bilini gurano niran jangun ni face mask honi ni jal ni yuruyaka milkuma
jura birka miru yolngo o pelenya pichen beli cuman go o shop jama miru walango duala jura o letters oni nyora lakama bichen gam maranera nguriki vaccine go oni malanya na yolngo nya walairo marchi nya dort nya bingol walangala wanga ngurunja reason guru ya na walar marchi oni ngara lakangala different reasons oni na bilangara nya lakala number 5 ya kamuro kamil kumaniro walango oni jura o letta oni gora wanga bichen gam yo bilangara marama o bilangara pur marama duala marma COVID-19 vaccines. Bukmak yul ngwala una Catherine dia ngwala gura ninang unilimirum ngwala lockdown. Kayana linggo ka 3 p.m. ka tura Sunday ngayon dawar inja. Kabican ngay gura nguni dukarnya kam ngura. Nguni ni yuro guna nungway wanga o dawar tunukalay wanga ngura. Kamarchi ngulawana mala ngurikina malang reasons ko only 5 reasons kundi ngara ngatil ni malang ulakara ngala kanguni ni yukura birka yun niro marchi dawatun bingul nukla wangangro ka marchi ninjar niran mramanguni face mask kanguni bili 5 reasons ngara lakara ngala ngatili tualanja rules malanya Catherine go Bukmak yol ngwala nguni Catherine dia ngujala bay nguna wala ngunilimi room ngura lockdown ka lockout ngura biapul yoro duala ngai room jay kurang ngura bican gam bukmak nguni yol ngwala nguna Catherine numagura bican bile niran nguni mask until 5 p.m. Friday 12th of November nguni numero wanga dawatun wanga ngurun malangalay ka marchi wana mala tualanja rules dawn gunya wal irubia ko bile yukore ngori until midnight Tuesday night during diang wala walayo yul ngwala nguna Catherine ka dawn wala irumarchi traveling bala Catherine li ka dawn li Kadengo bodukar guru rom ngai guru ngura bican kam yana niru marchin ja traveling ja tuala na ngara kang rawang Northern Territory ka wiri punya oninungo jama tuala yako essential oni military important pilanya bican ni dokter o nurse ka maraman ni marma oni COVID-19 vaccines ninja ero bican di biliana niran yukura nguni mas nguni niro marchi wana mala nguni niro marchi guna endura wanga ngaraka Northern Territory ka wiripu mala marchi wanga le bican wiripu mala state le ngatilinya niro maranga na walango rules o room yukura dukar ngura nguni limi state ngura ka wiripu nya marchi niru wiripu mala wangal niya o state li yana blenduna yakana niru driving ya butiga inya during dia ngola walyo tuala nongo room yukurang barak ngora oni ni jal nya niru marchi ka mara ma COVID-19 vaccine tuala nya military important ngelemrungo time ngelemru mara ma duala vaccine marni yurukun gandana miri nuna pena ni kanong gurutu miri na wala na wana miwanga ngura tipu ngurong ni COVID-19 reading ngurong nguni ni jal ni rumara maduala COVID-19 vaccine ring em up clinically ka ngang turara wala na jama nguni appointment nungay ni ka ngang turara wala na nguni ni rumara manguni jakin kalking wala nang tura letter o certificate ko uni gura lakarama bican gam bil naning uni marama uni jacket madan potro wichara beka bile radio pulong o malmanara dao uni jal ni rumal mama bulu dao
gatura o bual iro. Ka Michael Gana yu bual iro ngelemro na bulo marangik ko. Bual iro ngoni ngai bil na yup ramangoni room lockdown miri ka lockout miri. Nalchuro ngai bual lakarangonya bil na duala dawar yuna o badakena ngori kore ngoni room. Yo duala nya malango daw di pungro Yolngu Radio ngro 88.9 FM Yolngu Radio. Ka wari punya ngoni majal numairo pulo daw o marchiya Facebook page lele. Ka ngoni leni bulunya marmama daw. Yo, thank you, Numalango. Butter daw.